الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Dürüstlükte barşa maqtav, hamid ve thana Galemlerinin Rabbisi, Hujası, idareşesi birden bir Allah'a gına tiyişli. Şehadet kitirem Allah'tan başka gıybedetke layıklı ilah yok ve Muhammed Abdullah ula anın sonu ilşisi hem peygamberi. Şunday sahabe bula cemaat anın ismi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi diyen. İndi kubrak ol halk ara Müslümanlar arasında Ebu Hurayra ismi bilen tanılgan bola. Ve ol Peygamberimizni sallallahu aleyhi ve sellem tiri kiliş kurip, ana iman kitirip, Müslüman bolup bu dünyadan gitken kişiler arasından, sahabeler arasından dip sanıla. Ve her bir sahabenin var idi uzunçeligi, üstünlüğü, fazileti. Hem Ebu Hurayra İslam ümmetinde Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem in küp hadis, haber kitiruşi sahabe bolup tanıldı cemaat. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aytgan sözleri, anın işlegen işleri, tışkı hem işki hulqı turunda Ebu Hurayra in küp haber kitire. Hem eğer de hadis ciyintiği kitapların qarasak, 5374 hadis kitire Ebu Hurayra radıyallahu anhu. Hem bu Peygamberimiz bilen sallallahu aleyhi ve sellem 4 yıl gına gümür ite birge bulaşışı arada cemaat şul kadar küp haber bire. Ve bugünkü hutbede şul hadislerinin, şul vakigalarının birsin iske çırıp kitesi kele cemaat. Şundan da gacayip bir hal bula Ebu Hurayra bilen. Bu hadisni kitire İmam el-Bukhari hem İmam el-Tirmizi özlerinin hadis jiyintiqlarında. Ebu Hurayra söylep kite. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Şundan da qaybir günlerini min açlıktan şul kadar intige idim. Hatta qursağım bilen, bağrım bilen jirge yata idim di. Şul kadar açlıktan, aşamagan, içmegen, şuşu açlıktan işinin aşkazanının ağırtuğun nişikte bulsa kimetir üçün jirge suzulup yata idim di. Яки кайбер очракта
birər taş alıb tıştan şuшы ашказанны qısıb beylep koyaydım di. Şulay işləgənlər cəmaət aşlıqdan. Taş alalar, ашказан qırıyına koyup tıştan bau bilen beylep qısıb koyalar idi. Hatta şuшы aşlıqның avırtınığın intigüne əzrək kiymetir üçün, basır üçün. Aşarga yok bir нәрсе. Qısıb bulsa da ашказанны aldı тұрған болғанlar. Sen indi toldun kebik. Ham şulay di bir күнні irten тұрдым aşarga yok. Çıktım di hem oturdum yolga. Ул yolda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sahabeleri yış uzalar idi. Hem min şuşu yolga çıktım da oturdum. Birersin ışıratmam miken, birersi mini uzi bilen alıp barıp aşatmaz miken deyip ümitlenip. Indi yolda oturganda karşıma kile Ebu Bekir di. Hamin eytem, ey Ebu Bekir, mina Allah'ın kitabından birer ayet öğreteledim. Lakin benim bu sıravımның maksatı di, ayet öğreni tügel. Ebu Bekir mina ihtibar etip benim halimni görüp, qara bu intige açlıkkan iken deyip görüp, meni alıp barıp birer jirde aşatmaz miken deyip, şunday niyet bilen men sorayım di. Lakin Ebu Bekir ana cevap kaytara, nindidir ayet öğrete, lakin uzi bilen aşarga alıp gitmey. Şundan soň uzub bara Ömer radıyallahu anhu, min di turdum da Ömer radıyallahu anhu şulay aytdım, öğreteli mene Allah'ın kitabından birer ayet, lakin maksat meni alıp gitmez miken, birer jirde aşa atmaz miken, sıйламас miken deyip. Lakin mında da Ömer radıyallahu anhu Ebu Hurayra'nı uzi bilen çakırmay. Hem şulay cemaat yolda oturganda karşıma kiledi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan uzup gitkende mina qarida, yılmaya da ey Ebu Hurayra di. Ey Allah'ın ilşisi deyip min ana ayttim. Ey di, nerse? Ol ayta, ayda gittik di. Ayda gittik menim bilen deyip min iyerip giten Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem. Anın üyüne kilip jittik, ol üyüne kirdi, min de rüksat sorap kirdim di işke. Hem üyge kirsek, üyde tura bir savutta şumişte süt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gailesinden soruyor, kayın çıktı bu süt deyip. Ana ayteler, falan kişi bulak itip getirdi sana. Şundan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, ey Ebu Hurayra, ey Allah'ın ilşisi deyip aytam min, bar eli meşitke, hem meşitte yaşavuşu miskin fakirlerini şakırıp getir. Deyip aytam min. Hem Ebu Hurayra yetip gide, şulay di, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gadati şunday idi. Eğer de ana sadaka getirseler, ul sadakanı şuşu meşitte yaşavuşu miskin fakirlerge, ul ehl-i suffa di batalalar, şularga iltip bireydi. Eğinde bire bulak bulsa, alarını şakırıp birgelep şuşu bulakni avuz iteleriydi. Hamul mina itebar ali, şakır ali alardı di. Ebu Hurayra açlıktan intige cemaat. Nice gün aşamağandır. Şuşu sütünü kurdu. Peygamberimiz ana ayta bar şakır di. Hem şuşu vakit di, şuşu söz di Ebu Hurayra, mina bik ağır buldu şulay di. Şulay uşamadı di mina bu söz. Bu nerseyinde bir şumiş süt. Hazır bütünsün şakırsam nersegine kalayındı. Əli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mina koşur şuşu sütünü alarga işirtip çıkarga. Şunday fikirler kile oyuna cemaat, çünkü yol aş. Aşısı kile anı. Şınlıktan da açlıktan intige. Lakin di Allah'ın emrin hem Peygamberimizin emrine karşı kilo hiç şeksiz yaramay.
Шуңа күрә дә мин ди киттем, бардым, шакырдым, килделәр, утырыштылар ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Эй Абу Хурайра ди, эй Аллаһның илчесе, тот чүмечне һәм эшерт ди шушы сөтне бөтен кешегә." Һәм мин шушы сөтне тоттым һәм һәрберсенә киләм, ул ала, туйганчы эшә, миңа кире бирә, мин алам да икенче кешегә барып эшертәм. Шулай бөтенесен урап чыккач, икебез генә калдык. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям миңа тагын әйтте: "Эй Абу Хурайра ди, эй Аллаһның илчесе." Пәйгамбәрбез әйтте: "Без икәү генә калдык бугай ди." Дөрес ди, эй Аллаһның илчесе. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям елмайды да: "Эш инде" ди. Һәм Абу Хурайра эшә башлый бу сөтне. Эшәм ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Эш ди, һаман эш ди." Һәм инде шул кадәр мин шушы сөтне күп эчтем, инде тамагым тукланды һәм мин аңа әйттем: "Эй Аллаһның илчесе, сине хаклык белән җибәргән Аллаһ белән ант итәм, бүтән урын юк инде" ди минем эшемдә. Шушы сөткә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Күрсәт әле миңа." Алды да шушы чүмечне, "Әлхәмдүлилләһ", Аллаһка шөкер итте, мактау әйтте дә, "Бисмиллаһ" әйтеп калган сөтне эчеп куйды ди. Карагыз, җәмәгать, нинди улуг бер гыйбрәтле хадис килә Абу Хурайрадан, җәмәгать. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тәрбияли үз сахабаларын һәм тәрбияли безне алардан соң. Бу хадиснең мәгънәсе эчтәлеге нәрсәдә? Хак мөселман кеше ул һәр вакыт үзе турында гына уйламый, җәмәгать, ул башкаларны кайгырта. Абу Хурайра аш, интегә ашлыктан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күрә, ул аны аңлый, белә, ләкин ул аны тәрбияли, җәмәгать. Менә син авыр хәлдә, бит бар тагын шулай ук авыр хәлдә булганнар. Аларны кайгырт син. Һәм шулай итеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, җәмәгать, һәр вакыт үз сахабаларын тәрбияли торган булган. Башкалар турында кайгыртырга. Нәрсәдер әйтергә телисең, нәрсәдер эшләргә телисең икән, синең шушы эшең һәм гамәлең башкаларга ничек тәэсир итер, файдасы булырмы, бәлки зыянга китерәме, аның турында уйларга кирәк. Тагын бер мисал. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көчле, зур, куәтле сахабаларның берсе Гумар ибн аль-Хаттабка әйтә: "Я Умар, иннека раҗулун кавий", эй Гумар, син көчле кеше ди. "Ла тузахимин наса индал ала аль-хаҗар". Шуңа да дисең, Кәгъбәтулла янына барып, анда кара ташка тием дип, кешеләр арасында кысылма. Бәлки син шунда барып, фату'зи даиф, зәгыйф кешегә зыян китерерсең, рәнҗетерсең. Син үзең зур, көчле, куәтле, шунда барып кешеләр арасына кысыла башласаң, зәгыйф мискиннәрне син рәнҗетәчәксең ди. Шуңа күрә йөрмә анда. Әгәр дә бар икән мөмкинчелек, кулыңны тыгып ташка тиергә, тиди. Әмма ләкин юк икән, фастaqbilhu ва каббир ва халлил, ул вакытта читтән генә кулыңны күтәреп, Аллаһу акбар дип ташка ишарат итеп кит дип өйрәтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үз сахабасын. Һәм тагын бер гаҗәеп, җәмәгать, вакыйга. Бусы була Абу Бакр белән Мәккәне яулап алгач, мөселманнар кире Мәккәгә кайткач, инде халыклар килә Пәйгамбәрбез янына саллаллаһу алейхи ва саллям ислам кабул итәргә. Һәм Абу Бакр үз әтисен алып килә. Улы яшьтә карт кеше. Һәм Пәйгамбәрбез янына саллаллаһу алейхи ва саллям ул аны алып килә, шул ислам кабул итсен дип. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күргәч,
Абу Бәкрға нәрсә дейілі? Хәлә таракта шейха фи бейтихи. Шушы қарт кішіні үйінде қалдырсаң иде синди. Хәтта акуну ана атихи фихи. Мин аның янына үзем килер идем дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Қарагыз ничек җәмәгать. Қарт кешенең хәленә керә белә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм сахабаларны да шуңа өйрәтә, башкалар турында кайгыртырга. Нәрсәдер эшлисең, син уйла, бу гамәлең синең башкаларга зыян китерми микән? Шуңа да бит безнең мәшһүр, билгеле хадисебез бар. Әл-муслиму ман салима әл-муслимуна мин лисаниһи ва ядиһи. Шын мөселман ул шул, кемнең теленнән һәм кулыннан башка мөселманнар зыян күрмиләр дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. Сегодня, дорогие братья, мы говорили об основных принципах религии ислам. И привели хадисы, из которых следует, что ислам, ему чуждо понятие эгоизма. Наоборот, принцип альтруизма или же забота о других лежит в основе нашей религии джамаат. И Аллах субханаху ва тааля в суре Аль-Хашр 9 аят, описывая верующих мусульман Аль-Ансар, жителей Медины, сказал следующее: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. И те, которые заселили обитель, то есть город Медину, до переселенцев приняли веру, до того, как пророк и верующие переселились, يحبون من هاجر إليهم. Они любят этих переселенцев, которые к ним в Медину переехали. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. И их не заботят те блага, которые есть у переселенцев, их достоинство. У мухаджиров есть достоинство перед ансарами, потому что они совершили это великое поклонение на пути Аллаха для сохранения религии, из Мекку переехали в Медину. И это их достоинство. Их это не заботит, то что они даже лучше их в какой-то степени. Они их все равно любят. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. И они отдают этим своим братьям, которые переселились в их город, предпочтение над самим собой. Они отдают им предпочтение, то есть переживают за них больше, чем даже переживают за самих себя. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. И воистину тот, который уберегся от собственной скупости, шух, скупость, алчность, эгоизм, мысли, забота лишь о собственном благе, о собственных интересах. Аллах говорит, кто уберегся от этого, защитился от этого, они являются аль-муфлихун, преуспевшими. И очень много хадисов, примеров приводятся тому, как сподвижники переживали о друг друге. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил их прежде всего думать о своих братьях, бедных, сиротах, старших, стариках и так далее. И даже сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов нам сказал, хадис, который приводит Абу Катада в Сахихе Аль-Бухари, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инни ла акуму фис салати ва уриду ан утаввиля фиха». Иногда я встаю на намаз и хочу удлинить, подольше почитать намаз. Когда он встает имамом, он хочет подлиннее суры почитать, чтобы намаз был длиннее, дольше. Однако, фаасмау бука ас-саби, я слышу плач младенца за собой. فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. И тогда я намаз свой сокращаю,
не желая навредить или в тяжелое положение поставить мать этого ребенка, говорит. Он хочет удлинить молитву, однако слышит, что ребенок плачет, и из-за этого он делает намаз короче, чтобы не приносить трудности и тяжести матери этого ребенка, который стоит за ним. Это пример, дорогие братья, того, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поступал. Того, как поступал сподвижники, его наилучшие представители этой уммы. И это правило, этот принцип альтруизма, он должен следовать везде за нами, где бы мы ни находились. Ставишь ты автомобиль на парковку, смотри, куда ты его ставишь. Зачем закрывать чьи-то другие автомобили, твоего брата? Он, может, приехал на намаз, да, потом после намаза ему резко по делам. Он, может, именно из-за намаза с трудностью выделил время, отпросился, пришел послушать хутбу, прочитать намаз, однако он выходит, а его машину перекрыли. И этот брат, который перекрыл в кафе внизу, рахатлянып, да, плов ажабутра. Ест плов, пьет чай и не думает даже, что его машина кого-то там перекрыла и кому-то причиняет несправедливость, дорогие братья. Или заходишь в мечеть, возьми свою обувь, спусти в гардероб, поставь на полку. Подумай, если каждый здесь сейчас начнет свою обувь ставить, что же, там не пройти будет рядом? И не зайдешь даже в мечеть нормально, джамаат. Встаешь на намаз, убедись в том, что твой телефон выключен. Кто-то ставит телефон на подоконник, сам телефон в одном углу мечети, он в другом углу мечети, и во время намаза начинает звенеть. И весь джамаат из-за этого страдает. Как можно об этом не думать даже, братья? На намаз встаем, появилось небольшое место вообще в переднем ряду, и кто-то туда толкает, тесня других. Бабаев, которые пришли пораньше, специально заняли это место. Он самый последний пришел, увидел какое-то тесное место, влез. И в итоге бабаи то ли на одной ноге, то ли на другой ноге танцуют, стоят, не знают, как намаз читать. Никакого смиренности, хушуа нету. Это, несомненно, противоречит пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он запретил даже через ряды ходить, когда хутба, проповедь идет, чтобы не отвлекать, чтобы не навредить другим братьям. Где бы мы ни находились, телефон перед намазом, или стоишь ты в очереди, да, стоят люди в очереди, и ты встретил какого-то знакомого, он говорит, давай я тебя пропущу без очереди, зайдем. Как ты можешь пойти без очереди зайти? Эти люди стоят, ты им совершаешь зулм, думай о них, может, у них тоже свои дела есть, они пришли, чтобы свою нужду, у них старые там, может быть, есть, или и так далее. Надо думать, джамаат, о других. Даже элементарный пример. На кассе стоишь, у тебя там целая корзина продуктов, альхамдулилля, семья большая, а за тобой пришла бабушка, у нее один хлеб да кефир. И пока ты будешь всю эту корзину пробивать, сколько времени пройдет? Пропусти эту женщину, пусть она пройдет. Альхамдулилля, она тебе скажет благодарность. И это будет да'ватом для мусульман, для религии ислам. И этому, джамаат, примеров нескончаемое количество. Принцип этот надо сохранять. Принцип этот надо помнить всегда. Где бы мы ни находились, надо думать, мои слова, мои поступки, не навредят ли они кому-то другому. Не нужно думать только о себе, джамаат. Нужно беспокоиться и о наших окружающих братьях. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху